Olal pa nang maachuan karing na tanghachina. Intika maamual kovin mi omtir sula. Ufil na avangin mi chanhung se. Kalama hiyan ibeng rondola mi chanhim wala. Kata lungkuini tak mi chandam na tuli a kumhim na niyan se. O ikhatna nang ma tu teta o ikhatna nang ma tu teta na kol khom chu aparo tu mi shin fa ta mi bua nang ma rinna la teta na iti satsu amni chu mi shin kiar na la ka chuan I hum him na mi tua I thuku anga lei mi ar kha na la ka chuan bu te a ida ang lalpan atutiang him kanzata man son sa pakse chong chai u lalpa Pathianni uvenia Bible Society Aizawl Auxiliary Inkhawmpui Lian Inkhawmpui na damle rim taka minsuai tinawang khan awang hian lom thu kan thutsen vein chomala tu cha tu kan ngai kha a testimony ro pui tak kan ngai kha a khang te awang khan lom thu kan swe vein chonwa hian dal pa nangin kanin khom min kai suai minom puila nangma minga BSI in Thilati rongbol na report zong song tepo malso mangche kan hun zong song ikutahlan chungin chumin chandam tu kan lalpai suwa Krista mingin kandile amen tuna chuan masaberatan siatur poimo te in siatir na hun kanan manganga Auxiliary Secretary and so mga ituan adota somnon ngai lovin tual sung lam loading hal don niya law so mang Chawhnu pathian biak na hun chatak kan nei le theya lom hle a kan in khom hi United Service ti in ming kan bua BSI ya kan rongbol na general a kan report te kan ngai thak pi alama apeng sang report te Chawhnu hian kan ngai thladon ani kan in khom shroi tu hi Lieutenant Colonel Lalshiat Puya Auxiliary Treasurer ani a kan tan tu tur hi pu lalbuat saya zema bok ani a ei hitle min han soibel lekta ila pu lalbuat saya hi mit khomhu na thalo le khomhu theilo ani a Bible Society hian mitinin Bible an nei theina turin chan ala a chutianga abua sai te zinga Braille Bible kanti middel tena Bible an sirve theina tur hi Mizo Bible kan neya chutiang chortang kai tu te zinga mi ani a ani hi boina hian special takin he tan na hun mang tur hian kan soma anu pain anon kal thei nge lomom tak zetani Chawhnu hian chibai book na kan ngai thla anga pu B John Stephen Director Property Management Bible Society of India Bangalore ani anga hei anni hi kan General Secretary tenen hian chhun choi chi ania chommalamte kan in khom rei de hleka wangin chhun choi turin an hoa an la ron let le remchang lova ron le to mo mu lo hlani la lo lu tani chu lo thleng le to elom ome chu kan lo hria thiam te po ngai omen ron lut lai de te po ti chuan report chumi ma in pu John Stephen na thu soi hi chi bai book na hi min le lin sakturin upa Dr. Lalzir Moya changte ani hi Bible Society kan auxiliary IOA Central Council member le auxiliary committee member ani translation le lin na report peturin
Reverend Dr. L.H. Rosia, Secretary, Auxiliary Translation Advisory Cell, ani anga. Tin MJWF, Mary Jones Women's Fellowship Program, heavy Rongbolna, Peturin, P.C. Zothan Kimi, Chief Coordinator, MJWF, ani anga. Tin Chalai Rongbolna lam, Report Peturin, Pularin, Luang Avarte, Executive Coordinator, Auxiliary Youth Committee, ani anga. Tin CPRRM, Charge Public Relations and Resource Mobilization kantia Sumi Rongbol na report Peturin Upa Deng Mingthanga Secretary CPRRM ani donani tin kan Inkhawma hian Zaipol Zaitura kan somte kan beisi angin anon kalkim le thap theya kan lom tak zeta Zaipol tumkhat lasatur hian beina sat anga izia kan sethiama Sutiang sunga kan som nangai poi mo azai polte don kalle thei hi kan lom mani General PYD Choir Synod Mission Choir le Basic Choir tenhe na trangin pathian fakna la voin sanua hian kan ngai thale donani tin Inkhawm ban a hian thingpuite kan in zoa in pol ho na hun kausan hola helai biakin kot maya kausan hola son kan nei dona Sumi min shoi tu turchu Reverend Dr. V. Dalding Lian, Auxiliary Committee Member ani anga. Tin he huna hian pu B. John Stephen ne trangin presentation kan endona kan Bible House sak chungchang projector mangin min shilfia don ani. Chuta chuan kal theu turin kanin beiseya. Thanem ngai takin pol ho na lama hian kalila zona le channa kan neite le Soitur kan neite soina hun rem chang ani tura kan ngai ani tin hei thleng tu lama chang hian asan paron ding suak lovin pon tu trul te po ka kuta min hlana zanria hi voin tlaya a thleng tu ko san huam chunga hian ei theu turin thleng tu ten min beiseya chuwangin reception counter lama te in report ila zanri ei theu turin a thleng tu ten min beisi ang hian ei theu po tum ilangin a tho me tin Bible House pol tholom bom hi lu na mun rem changa han hu mai thea khan da zelania zanin thlengin dani dona ei hi lo shelo palte kan lom takin kan Bible in pui sakna tura mi in phalten tholom an tho theina tura kan bom hu na ni a min ngai poimo sak thei chuan alom om hleang tin he Inkhawm ban vele hian kan chua main Auxiliary Committee Member te tu na changlai mek te tha helai hen la khotur ani dona kan chun hu fual lokanga tha la turin in bosai elangin committee peng sang sang dang tele Auxiliary Committee tram tharmi tur te chu zanin Inkhawm ban lama kan ti tura kan ngaya voin hi chu Inkhawm ban program te la uma wangin hun thol kan nei lawa kan ngai bok ani tin a thleng tu lama tangin chomhmal lama puan to angkhan Inkhawm biakin na tanga Inkhawm bang chua dan tur le thingpui in tura kan kalna turte rom man na feltak a oma hengte hi han in shiatir le ta elangin auxiliary puipa te vesri lama ti lama hian kan chuak phei ngal mayanga tin hetilam thlang lam lena omte hi biakin nuaya hian he lai step achuk thlang nain chuk thlain thingpui kan inanga tin khuang pulen helai ka ma zona mi te hi Kausan Hall nuaya Kausan Hall solai pia anuai biakin kot a han suwa phes te pahan liam thlang maya son ani anga tin chumi chin chaklam zong te hi Kausan Hall a son thingpui in turin kan tlang phei ngal donia tin hemi ba ka hian 7 day Kausana kan unaute tana thingpui in tur asan pa in siamani a chu Kausan Hall lam pan mai ni selengin a tha ange tuna chuan kan Inkhawm tran tu ulal buat saya lo so mang u hun lutak mei tran hun nei dei tura
dam nei risel nim pethu pathian nei na lom thu ka soya tin he hun lutak mei tran na hun poimo tak du sak tak min petu Bible Society of India Aizawl Auxiliary a kan hruai tu te sunga lom thu ka soi bok ani pathian thu chiara tong rai na hun ka man ma in thu ma toi te han nei lok ka du a Bible Society of India rong bol na hi aro pui em a kan ngai thla ka kan hriat tong khan mitin tan an rong mitin huap zo ani a he rong bol na hi kum sang ni malam pangkha chuan middel te tan hian Bible siar tur a om lo a amai ro chu Bible Society of India in thaito pin ma an la tuna chuan mizo Bible thutlung luile thutlung thar bupum pui hi middel horop brail mangin siar theina om to siam pe vek ani to a chu mei pialama chuan Bible Society of India hian athon vekin mizorama middel te tan an sem chuak me kan hituna hian chu baka middel tele rual ban lo te ziak le siar thiam lo ziak le siar lama har sat na nei te tan talking Bible te po tuna hian siam pe ani to athon vekin chu Bible Society of India hian an sem chuak a tin tun hnai loka khan ham audio Bible an tia chu phone atangin Bible tong sanga download ta ngai thak thei turin athon vekin chu po chu pe fel ni to chu ta po chuan mi zo tong po atel ve ani chuwang chuan Bible Society of India rong bol na poimo taka wang hian pathian ro puina keini mit khomulo tele rual ban lo ten atakin kan sanga thil ro pui tak pathian thil ti theina ro pui tak kan huni ti kha ama sain kan soi tu ani pathian tu thiang hlim lo ngai thang u chanchin tha mathaya ziak bung som pakhat sang som ni paria ta tang hengan siar nge nangni thokrim le phurit phur jong song te u kan hena local ula keiman ka cholti rang che u ka ngong kolbat ula ka hena zero u thun huai rol le ril ruwa in ngai tlom tak kani hi ti chuan in tharau tan solna in muang ka ngong kol chu anuama ka phurpo azangani atia ti chuan he lai hian chanchin tha mathai ziak tho bung somni le pariat chanchin tha mathai ziak bung somni pariat chang som pakwale somti thui lo ngai thak chun som leng u suti chuan kal ula nam tinami zirti ra te siam ula pale fa pale tharau thiang hlim minga chuan baptis ula thu kapek zong che u pom turin zirti ro u tin ngai te u kei kum khuwa in khovel top thleng po in hena ko om zelang ati a pathianin athu thiang hlim kan siat te kan zata na tharin malmin som sakro se amen pathian hena tong trayang u olalpa kan pathian min mangai tu van ro puyami lalpa Bible Society of India kaltlangin i chanchin tha khovela i puang meka namtina chu rong bol da sulal pa tu na hian adar mek zel ani inhena tharin lalpa lom thu kan thil se ni voin huna po hian lalpa Bible Society of India annual meeting and Thanksgiving service program poimo tak me kan mang me ka voin Chawhnu United Service a lalpa nangma choi moya ibiak buk thi ang tima ren khom song te i tharau thiang thimin mironom puila kan in khom da abul ranga to thengai tharau thiang thima min hruai minom pui tur che in kan lalpa tu taki suak Krista ming thiang thimin kan dila che amen Wain Chawhnu kan in khom hi
Inkhawm zung zakwa le sumsari le panga kan ni a. Tuna chuan greetings soi turin Pubi John Stephen, Director Property Management, BSI Bangalore, lo so mang u. Good afternoon, church. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. First of all, I want to thank Almighty God for giving me this opportunity. And also thank the leadership of Aizawl Auxiliary for giving me this opportunity too. Auxiliary kan try to te chunga po lom thu ti tak zin ka soi bokani. Greeting to all the dignitaries on the pulpit, church leaders, pastors, BSI well-wishers and donors. Pulpit a thu kan pastor zaum tak te le hey helama do sa na thu te le BSI ta na thanem ngai taka thok tu le BSI du sak tu te zong po si bai ka bu ka cheu. I feel blessed and humble to stand here and to share greetings on this 38th annual Thanksgiving service of Aizawl Auxiliary. Annual Thanksgiving somthum pariat na a helai lo din hi katan thiro pui takania ka in sit hle maya maro chu malsom na satak ni na ro pui tak changin ka in shebok. I bring greetings on behalf of the Executive Committee members of Bible Society of India, trustees of India Bible Society Trust Association, and all my colleagues at Central Office Bible Society of India, Bangalore. Bible Society of India, Executive Committee atangte, trustees of India Bible Society Trust Association te, le Central Office Bangalore ka thopuite ayo poin anchi Bible na karon ken sak cheuni. It is all with the support of churches and donors we were able to reach thus far. Ko ranten an support lat na wang le ko ranten nei tu chanan chanzel na wangin le thilpek petu te awangin hei hi kan lo thleng thei ani a hei chen hi kan lo kal thei ni. When I skimmed through the pages of the history of the Aizawl Auxiliary, Aizawl Auxiliary chanchin hi kan chuilet wangin I was surprised to know how the church was a strong pillar of support for the BSI and the Bible cause. Bible latan le BSI rong bol zeona ta na ko ran hi ban nget tak le ban ro pui tak ani zia ka khechiang le ani. As seen from the records, in the year 1919, record ta kan hu danin sakha zakwa som pakwa khan the Mizo Synod, that is assembly in those days, Mizo Synod chunglai chuan assembly antia appointed 2 of its pastors to be involved in fundraising drives during their annual assembly meetings. Chunglai chuan an kumtin Inkhawmpui khan pastor pani kha tholom tho atul zia thute soya fundraising titurin antira. Thank God for the visionary leadership Pathianni na lom thu soina tur kan nei tam takte zinga kan roi tu te thil lo thir lok thiam zia te kha ani ome. The local churches too were giving generously to the Bible cause right from early times. Tol chung ko ran tin te point chung lai atang po to chuan Bible kan lo nei theina tan te Bible siam chuana tan te hian thil phal takin in phal takin an lo pe to thina ni. Later in 1957, Sangkhat zakwa somnga pasari aloni le chuan 2 branches, namely Langley and Aizawl branches, were established under the then Assam Auxiliary. Now it's called as the Shillong Auxiliary. So tilaya Assam Auxiliary kan ti hnuaya khan branch pani Lunglei branch le Aizawl branch ka dina nia chu tilai chuan Shillong Auxiliary Assam Auxiliary khanya tun chuan Shillong Auxiliary lo ni to a. As the minister of the Bible Society was expanding in Northeast India, Northeast India Bible Society rong bolna ti dar zel lo ni khan the then leadership upgraded BSI Aizawl branch
to Associate Auxiliary and appointed Reverend C. Rongkinga as an Associate Auxiliary Secretary on 1st June 1978. Khatla Bible Society shoi tu de khan Aizawl Auxiliary kha Aizawl branch kha Associate Auxiliary an hlangkaya ti chuan abultran turin Reverend C. Rongkinga kha Associate Auxiliary Secretary a June ni khat sang kha zakwa somsari pariat khan appointment an pe ani ti chuan anu zela sang kha zakwa somriat pathum February ni somni paru khan full-fledged auxiliary a hlangkai lo ni ta a. Yes. The Aizawl Auxiliary office was functioning from the Bible house situated on MG Road next to the Baptist house until December 2016 when the Bible house building was damaged due to the landslide caused by the mild earthquake. Lian hing chet te in ati chiat ma zong kha chuan Bible house kha Aizawl Auxiliary office kha Bible house MG Road ta Baptist house bulchia khan sang ni som paru khleng khan office kharan ani a. So after careful examinations by the government authorities, Sarkar ho do ten thei to ba an han ngai to in the Bible Society of India was asked to evacuate the building as it is no longer safe for habitation. Bible Society chu building danga in Santurin mundang in Santurin a him tok to lo wangin anon ti ta a. So when we were asked to vacate, we were looking at the church. Church came forward to provide a space at the synod building to accommodate the auxiliary office to function. So tianga mun him zo ka in son lo ngai ta ka chuan ko ran lam kan hoi wata ko ran te chuan thei to ban chua ko ranin synod building a min accommodate thuaya ti chuan khailak lovin na kan thok thei ani. In the constant persuasion of the then auxiliary leadership with the government of Mizoram, so tilaya auxiliary ho ti te chuan thei to pa sarkar an dorje na a piece of land has been allotted and also extended financial assistance of rupees 407 lakhs as a grant for the construction of new Bible house by the government of Mizoram. Kan mamoram chu min peta a chu mai ni lovin sum lama tan puina po cheng nuai zali pasari lai mai Bible house thar sakna ta na Mizoram sarkar chuan milo pele ta a. On behalf of the Central Bible Society of India, I would like to thank the government of Mizoram and the church at large for their support to the minister of BSI. Chu wangin Bible Society ayo in sarkar Mizoram sarkar chunga le ko ran ho te zong chunga hian lom thu ka soinon le tak mewani. So later Mr. Samuel Lalfana was appointed as an architect and Elder R. Sankuma as a contractor for the new Bible house construction with an estimated cost of 11 crores in December 2018. Tichuan pu Samuel Lalfana chu architect atan kan han mangta a tin upa R. Sankuma sakna kha an thok boka Bible house thar sak chu cheng crore som pakhat. The work was December sang ni som pariat atang khan kan han satran ta a. The work was commenced in early 2019, but the project was delayed in completion due to the pandemic. Sang ni som pakwa kantran na in chu building sakna chu pandemic awang khan thrileng awang khan khailak le tatlat maya. Today, we are at a point in history where we cross the Jubilee, celebrating God's providence in the life of the Bible Society in the state of Mizoram. Voina chuan history a chuang reng tur Bible Society Jubilee kan lo thleng ta hial kan lo lom ta hial ania Mizoram state history a chuang reng to don ani. My sincere thanks to Elder Tanga, the Then Auxiliary Secretary, and the then auxiliary officers, and also to my colleague Reverend Ramlal Faka, the auxiliary secretary, and his team for their contribution in building up the new Bible house. Upama puyele chuti laya auxiliary secretary ania tin tuna auxiliary secretary thar Reverend Ramlal Faka chunga lom thu ka soinon le tak mewani.
I would like to thank the BSI Central Leadership, the former General Secretary, Reverend Dr. M. Manichako, and the present General Secretary, Reverend Dr. Kavito G. Jimo, for their support, encouragement, and guidance. BSI Central Leader Techunga Lomthu, Soi Kan Banasa Mabik Takin, Kan General Secretary Kalsuakta, Reverend Dr. Manichako Le, Tuna Kan General Secretary Thar, Reverend Dr. Kavito G. Jimo. Tehne na hian lom thu soi kan pale zuala englai po min supporta min fuya min khalkal tuan ni. Dear friends of BSI, thian du takte u. With your prayerful support and generous contributions, the Bible House work is progressing well. In trong trai reng na wang tele thil pek phal takin pek na wang in Bible House sakna hi mason hle at hatakin we request and appeal to you to stretch forth your hands to share the burden as we build it for the future generations. So the reng lai chuan kan langin zel du na chu chu theito phanchole zel tur le theito pa he thang le thar lo le zel tur ta na Bible House thatak saturin tran. May God bless you all and may God flourish the ministry of BSI. Pathianni malsom vek chero se Pathianni BSI malsom nahi BSI rongbol nahi malsom zel bokro se. Thank you. Kalome. Una chuan kan program aziak angkhan kan kalanga General PYD Aizawl Somang u.
General PUAD choir sunga lom thu soye tuna chuan Reverend Dr. Elias Rosia Secretary ATSC Lelin na chungchang Minshil Turin lo somang u Tlang khan mual khana leng thin Bible mangai tu te Inkhawmpui Liana kan Bible Lelin nakal mek kan han fiat tir thei tur hi kan lom khop maya ni kum lam te kum masalam te khan chuan boina kar leng kan ni a report tu lam po kha kan uang lova kan uang thei lova kan he hil thin khop maya a chan chu report tur kan nei lo thin wang kha ni a kumina ro chu report tur nei to in kan in ri a kan lima ko khan ho te ne na Bible mai tu te ne na soi thuai te po kan chak to ani ei tun tuma kan report na ai thlak tur hi nikum Inkhawmpui zo atanga tun Inkhawmpui inkar nikum zu na atanga kumin mei tha khami inkar kha anti ila ani mai ome kan soi tak ma in a committee kal mang hitle min han soi lokila a committee ming hi auxiliary translation cell tiani a tun ma chuan translation committee ti mai khana kal thina tuna ro chuan translation advisory cell ti in kan local ta a kan president kai hruaina hnuaia tin hei kan auxiliary secretary le kan chief translator te potelin tin silong lama kan hun pui lama member zuk ni te po kha ko tet member ni in kan zawai hian a member chu mi som ni le pakua ami som thum kan ni thina amaro chu van doi thak takin Reverend Dr. Lal chuan lira khan chatuan ram bin pan san hlova kan zawai mi som ni pakua kan ni ta a ming ro hi chu kan tar lang tep to lo mayenga ti chuan hei mizote hian Bible Society le lin Bible hi thadeu deu kan neya sangkhar zakua somnga le pakua bupuma chua voyeng mozat en non to kan ti kha kan Bible kan ngai nat em kha alo hlui zo ka wangin all version OV kan ti kha kan neya sangkhar zakua somnga le sangkhar zakua som ko le panga a ti chua athar zok le lin thar kan ti thin amaro chu common language CL ti kan soi bokha kan nei boka ti chon chumi kan nei nuwa chuan Bible thadang siam chua ti hi kan auxiliary in project ka kan neya sang ni som pasari tang khan chu kan beitana aming hi Mizo revised version dialogue with English revised version ti ani a English revised version ti hi Bible Society khovela chuan Bible lelin thabera ngai te jingami ani a ti chon chu kan Bible thar tur chu lelin thar diai nilovin OV kan ti kan Bible man mek kha
เอ็นทราอินเสียมชัดง่ายไล่ไล่แต่เสียมทราอินกันติมาโซนังติดส่วนอับบุลาอโลดินปุยตูร์ English Bible ข้าโดนาเฮตามิโซ Bible เฮลามา English Bible เตียงคานโดนาจู่จะสังนี้สมภาษาจังคานกันถกตนากันกัลลวงเวียวาอามาโรจูทุทุงทาร์กันสวาทุทุงทาร์กันไกทุทุงลุยลำกันไกโดนตีอาคารโควิดริปุยคานกันนาติดโซลตัดลัดไม่จู่บางส่วนกันจดขางไงตาติดส่วนนิกุมออกจบบาร์คลาจังคานโควิดทริเลงอโลเรตบุกาอิทาร์ทอเลงโอตีอินพูดตะกินอติดานตุรเตกันเสียมากันนายอินเชคโคลเนมโตสีจู่บางส่วนเตียงเห็นกงทุมินช่วงทุมินเบตาอิลาอามิโซรีไวส์เวอร์ชันกัลเมกเฮกันมาบักทุทุงลุยลำเฮจันโชมบิลาจู่กันวายินอาเซลปุ่มปุยนกันเบียงการตินทอเลเนียเปียงอินกันอินมุขมถินโดนเนียกันตีตินจะมีบ้ากาจวนมาละมากันโลโซโตทุทุงลุยเล่ซามเอ็นดิกนาหลักโลตักมายากันกัลสันตักทริปุยวังกันกัลสันตักเอ็นดิกตูร์ทุทุงทาร์เอดิติงทีมกันตีข้านมปกาซุงมีเตโปจวนินจิรตบเนียเปียงอินโลอินมุขมเซลาเอ็นดิกปกเซลากันตีตินซูบ้ากาจวนสินกันสอย CL กันตีเลลินทาร์กันตีเฮเลยตูร์ Bible Society กันในโตละว่าอามาร์จันติชัวไม่โดนส่วนคอยมาไล่เฮียนเสียมดิกง่ายเตตีดิกง่ายเตอโลอมวางิน correction เสียมโลส่วนขัลข้ากันติเชียโลวางินเอ็นดิกง่ายเตเอ็นดิกตูร์กันอินรวดบุกาอันนี้โปเฮโลอินมุขมเซลาการตินนิงานีเปียงอินโลบุงโรเซกันดิบุกาติส่วนออกตุบาร์ฮัติรัชเตียงส่วนรัลเรลทาร์กันเสียมาชุดเตียงส่วนกันกัลตาติดส่วนมิโซรีไวส์เวอร์ชันกันติสูกันบวยปุยโชเลตมัดงัดตาทอเลเนียเปียงอินเอ็นดิกตุระรวดเตกันทุกโคมาติดส่วนตุนเข่งกันเอ็นสินะส่วนอามากันสวยตองคานทุลุงทะเลซ้ำกันสุดโจตัวนี้เอสเทริบูเตจบบูเตสามเตทุฟิงเตทุคริลตูเตอัทันโคมเตจาลาเตโรเรลตูเตข้างสงขากันเอ็นโซเทนี่นึกลุ่มโนเวมบาร์คลาจังเอ็นตินเดซมบาร์คลาคริสต์มาสคลาเตโลเนียวางอินกันจลโลง่ายบกสีจู่วางเส้นเมมบาร์เตอันทกริมเลอันนี้ตีโปคาอาเกียโตเมติส่วนตูน่ากันเอ็นเมกจูโซซัวบูเฮกันเอ็นเมกันนี่ตินให้กันชีฟทรานสเลเตอร์เฮเรเวเรนซัวทัวมาเฮบรายจงเทียมสุดยังลูกเสตากรีกจงโปเทียมสุดยังลูกเสตาซาบจงโปเทียมมิโซจงทัวเฮียนมิโซป่าดำลายจวนอาเทียมเบอร์อากันในเฮกันชีฟทรานสเลเตอร์อันนี้อันนี้เฮียนทกริเมเอมาอันนามักรวยเลลินมักรวยโลโถข้าจูที่ยันบุปุ่มเฮียนอันนี้ส่วนโจขัดินโจโตอันนี้โจขัดกันทันทีเฮเลลินหายจนโจตักยมทีละว่ามารอสุดหันรูดโจเอ็นดิกตูเตเนนัสเซมชัวเทียขัดยังโถค่ะอันนี้ที่ส่วนซุงจูอกุตาอารมณ์เมกไลน์สมัยละบุคัดนับบุนีนัตเตลลเตบุคัดนับบุนีนัตเตโครนิคอลส์บุคัดบุนีนัตเตเอสตราเนเฮมียเตเฮสุดเอ็นดิกตูระรวดเตทรานสเลเตอร์เตกุตาเซมชัวอินเอามโตบุกันนี่ที่ส่วนปะเทียนเรมาเตียงอินโคมปุยเตกันนั่นโจงกันเบเลซาร์สัรตูระกันง่ายอันนี้ที่ให้ทุกลุงทารจุลมัมนากันตีจิรตบเนียเปียงอินโลอิมุโคมเซกันตีโปคาอันนี้คานโควิดมาคานสันสินทราโจฮันะเยียกตบละมาตปินติดโกเตทิลตีบุลจันเทตุรันตีคาอันนี้ติดส่วนอันนี้โปเฮียนอันนั้นเบตักตะกันจังมารบกาทุกลุงทารจูอันโจเฟลเทตาสามเนนเฮียนปะเทียนเรมาติส่วนตุนมากันในที่นังคานทุกลุงทารเลสามตีคาช่วงภาษาเสียมเตโปริลรัวกันเขาดูเตริลรัวออกมาที่ส่วนสามจูอันนั้นเละถวยงาให้จุดไว้นี่ไว้ทุ่มบุญส่วนอันโจไม่เทตัวกันง่ายอันนี้
tin khami common language ni ngai nia piang in loi mi khom ro se kan ti kha na dang ten an tlak buaka mizo multi volume bible enfield te an thokle te boka chu wang chon ani hi sut genesis vela an la tang ri a amar chon na hi lelin ani lova ti dik ngai ti dik correction siam ani maya ati dik ngai po hi an en chuak fek to nge nge ya chu wang chuan thilar sa ni don nova mizo mi pui mizo christian ten kan hal em em siel po hi siam dik ti dik sa in kan nei thei thuai tura ngai ta ila a tho me ti chuan hei kan translation na kan thona hian computer mangin kan thokani computer a po chuan a thona tura ta na microsoft nge ni thattak maya an siam le lin big liau tura america mi thiam tena an siam kha kan manga chu a fing em a fet em boka a bung om na tura chona bung kha om tura ni a koma om na tura chon koma om tur khani maya katia ti du to thelo paratext an ti angkha kan mang thina kan chief translator hian in paratext 7 kha trading la in yang khara ma in a impoi pui thei thina amaro su paratext 7 aya thazok alo chuak tlat maya sumi su man angai ta si a an chief translator hi kum somsari chuang to alo ni a ngoru he hi chu a har do khop mai thalai zokin an ti ngai ni ti a kan ho tu ten he na kan thena auxiliary lamin an kaltir zela ti chuan kan mamo tak chu computer manga kan le lin sa te sumi paratext manga lo da lu ta lo en fel zung tur chu ni a ti chuan baptist church of mizoram atangin an pastor thokla ya po thalai tak an ni pon an du em kha kum nga chung thok turin min pe top maya kan lo me ma kan computer lama lo enkol tu hi reverend john lalrin oma ani hian kumtir january ni som sang ni som ni pathuma translation advisory cell ai mu khom na tangin aron bung tana ting suanin ani hianin min puya tangkai em ani tin hai kan rong bol na te hi in lo ngai vena then chon trong try na te min ri a eng tin nge moin ti tak le ti te hi in lo ngai ven le thina achan chin bumi lam te poin chang suana ron ngai ven thina khatianga mi pui te he na khen angai wang khan auxiliary resource person yarp kan ti lam te hianin mi pui te he na in tho hi khen kan du ni an ti a an ni hian member mi pathum an ron tira april ni ri sang ni som ni pathuma khan kan zinga kan le lin na te ron enin akan ti dan te kha amuna ron simin aron til ve nge ani chutiang chon rim takin kan thuwa ni kuma khan voice som ni le pathum zet kan thuwa november tha tanga thu kha tin new testament editing lam pangpo hi voice som le pangala in mukhomin chutiang chon member te hian athok dam deu chuan kar tin voi khat tin thok palai lam chuan kar khata voi ni tin apathuma thok phei chuanin kar khata voi thum te sengin an hun le an tha te sengin mizoten bible tha siat klak rin klak kan nei thina turin an thok ani ti chuan top lam han thleng tai la kumina kan reporta kan achievement lian pera kan ngai ta ka chu thuthlung thar lelin mai ni lovina achul mam na po kan lo zo ta ti hi ni a sam kan an fel le chuan sam thuthlung thar le sam mel hi kan mu thuai thei don ani ti chuan hei kan tram alo top ta kum thum tram ani wangin zanina hian member thar tu te lan an dia nga member thar ten phur tak le thataka thok turin anin bo sai mek ning kan thri a ko khan ho ten trong trai puila tu sakna sang ber po kan hlan bokani e kha kan report thei ni sela kan report telal pan kan safai tan mal min som sak theu ro se Reverend Dr. Alex Rose chunga lom thu kan soye tuna chuan MJWF rongbol na report lo ngai thave le don nga PC zo than kimi chief coordinator lo somang masa in United Service running com zong te Mary Jones Women Fellowship ayo in kan lalpa iswa Krista mingin chibai kabu ka cheu buinia MJWF
te rongbol na report pek na hun thatak mai min siam sakawangin kan try to te chunga po lom thu kan soi ani tunma chuan mei chilam rongbol na hi a hran pa in a om ngai lova a mai ro chu kum sang khazakwa somriat pariata United Council Budapest an nei tumin mei chia te hian chanvo le mo phurna tamjok nei se ti arel ani awangin July ni khat sang khazakwa somkwa panga khan Aizawl Auxiliary chuan women wing ti in he rongbol na hi alobat sai a chuti lai chuan Koshan Paul panga tangin member te an ruatani huna local zela April ni somni pathum sang ni som pasari khan Bangalore Inkhawmpui Lian an leina khanin aming hi Mary Jones Women Fellowship ti ni se ti a lo re langin tun nuwa hian Mary Jones Women Fellowship ti in ming kan lo puta ani tuna hian Koshan Paul sang atangin Koshan Paul sang pakwa atangin member te kan oma Presbyterian Church of India te Baptist Church of Mizoram te Salvation Army te 7-day Adventist te UPC NEI te Catholic te EFCI le Wesleyan Methodist Church le Manali Presbyterian Koshan atangten member kan omme kani kum sang ni somni atanga sang ni somni pathuma swai tu te chu heng te hi an ni a kan din tir velok kange kan huna top to don box a kan chairperson hi Reverend Remlal Faka Auxiliary Secretary ani a working chairperson PLN lal non pari an ming kalami piang te khongain loading se thange lom ame toke vice chairperson hi pali an oma pi zosiami pilal thanzami punte pilal sang liani ani hi an chungte an boral pain rom kal theilo nyange lieutenant colonel lalkungi khang khan dia chief coordinator ke ma si zo than kimi kani joint coordinator hi vanlal rin thangi warte ani treasurer pilal lupui sailo finance coordinator pilal biagliani te ani office bearer ba ka hian committee member somnga pathum le ex officio member pahnian oma chungte chu Dr. Chong Thanpari Central Council member ania bakhat le chuan Reverend Dr. H. Vanlal Ava Aizawl Auxiliary President ani po Central Council member ani kan lo mi chuan kan va in member hi somruk panga kan ni Mary Jones Women Fellowship te hian thil tum an nei ve a chu kan soi zoi nga Koshan Paul sang mei chia te zinga Bible Society of India rongbol na chom nun na thokang ti ania Bible Society Aizawl Auxiliary Committee in ti tur apek anga piang te ati ang ti ania Bible Society tan sumlak luna konga athe ang to kin atang ve ang ti te anile a pathian thu sem dar na konga ma la ang ti te ania mei che chan hai le om thadu lo te le khang hne na khan tul le tha ti angin ronga bol lang ti ani boka atop bera chuan no pangte zinga chun chin tha hril na thokang ti ani chuan tuna hian kum khawmpui le kumin khawmpui in kara kan malak na te lo report anga kumin chu Bible House sakna tan kan ri ru kan pen sa ya amamona sang boxi a chuan August thla ni som pani khan Bible House sakna tan ife chuak te ang uti in kan thiam thil te kan nei rem cha nangang te mei chia ten kan king khoma Bible House warehouse a khian kan kal khoma chung te chu suma chantirin poisa cheng sing riat le sang riat le zaruk somli lai mei kan huwa kan lo me maya amaro chu kha mai khadu tok lovin September thla hianin envelope semila member tin ten kan thei angang thokhom le ila thange ti in envelope kan sem le a chuta tang chuan poisa noi khat le sing khat le sang thum le zaruk lai mai kan mu bela khami August le September Bible House sakna ta na kan tho chwa tak chu noi ni le sang ni le zani somli lai mai kan huwa kan lom em ani tin ni kum sang ni somni pani kum top lama khan
ko shan pol sang sang me cha te ne na rong bol na thokang ti ani awangin ko shan pani kan to a chung chu St Thomas Church me che pol te me cha te ramlun kan to a nisari thakwa sang ni samni pani khan kan to a EFCI ko shan me cha te ramlun veng lai ni somni pathum October thla khan kan to boka heng kan to na ti han Bible Society rong bol na tho ho na thatak kan nei theina turin hun kan manga lim takin kan in mukhoma tho lom te kan tho ve chung kan tho lom mu te po chu Bible Society rong bol na tan min ron pilet le veka voinia po hian atharin lom thu kan soile ani Aizawl Auxiliary atang hianin Project Bible engi muzat le notebook zathum sem tura om thu hriatir kan ni a chung sem dar na chu kan ti tur ani angin home sanga home pakwa Aizawl khochunga kan sem dara member te in sem darin henga hianin pathian thu ngai thak na te chanchin tha pathian thu hril hriat na te kan nia heng home sanga wanga enkol mek no pangte le puitling te po tlo an ni lai hian an hne na pathian mangai na hriatira an omin an lim ema mangai tu mel nu ho te mel atangin pathian mangai na tanga chuak mangai na dik takan mu khan an lom maya an swal na wang te then kha chu van doi na wanga twar te po an ni a chung ho chuan an lom zia kan mu in kan mit tuite atla fo thin ani lalpa chu fakinom ro se February ninga chantudar khatle chanve khan avoi thumna tan Women Convention BCM Central Sarsa nei ania heta hian biak in thar thatak maya min lo thlenga engkim mai ram man na fel takti in biak in khatlatin kaning khom ve a kan limin kan lom ani hemi muna hian kan chairperson Reverend Remlal Fakan pathian thocha nung takin asuya member te pon kan kham lova heng hun te hi rei lo hle mai ti in ti le huna chuan hun rei deu jok man te po kan chak ani min thleng tu ko shan BCM Central Church ne na po atu lang ang te min boy puya voinia khatla ko shanina min lo thleng ang hian ei tur te po min pe ve a kan lom ani ti kha karon soi le a tin Bible house sakna tur sum tuak le nan me thamasa mai ani chu pe ni som pakhat khan cooking demonstration kan neya member somriat lai mai Salvation Temple Aizawl Temple Conference Hall kan manga chuta chuan member mi somriat lai mai kan kal khoma ei tur siam dan chi sang te kan zira recipe le ticket te kha kan shala ron kal theilo te pon Bible sakna tan ania wangin phur takin ticket te min lei saka kan lo me maya hemi nia kal te phechu kan lim maya kan thil siam kha kan Aizawl boka kan puar boka kan lim mai boka ni hemi nia kan sum le pai lak lu chu noi khat le sangli le zanga lai mai kan thok chuaka kan lo ani ti chuan kumte lo top ta ka wang khan chu kan poisa mu chu thelu don ta ila maro chu ma poisa kan lo lak lu then khatte nen khan bel chain tun kar me ate khan Aizawl Auxiliary office a cheng noi ni kan pele ani kan lo maya member te hi dur tlang atang nuam he ta chimle mar chakle thlang atang local khom te kan dia kan thil ti renga lim takin phur takin kan ti thina voinia hian Mary Jones Women Fellowship member te jong chunga po atharin pathian mingin lom thu ka soya kumin chu Bible house sakna de ulir kan ti ta ka wangin kan hun tam jok te kan manga chuan ama kan lo tuak na nen kumina hian tuna report an mi report chunga hianin Bible house saknan cheng nuai li le sang ni le zani le somli kan thelut ve a kan lom ani voinia hian hetiang alung rol taka kan tho na hi pathian in alom zong tak pol ram chima lungrol taka chanchin thrashil na konga ke kan pen wangani ti kan ria kan lo ani voinia hian member local zong te khongai takin in trut muna khan loading beula loading touring kalo nge na cheu
alo mom le mai Mary Jones Women Fellowship te Pathianni min shwaya kan lom tak setani khati zong kha ka report thei ni mai se kalom be Mary Jones Women Fellowship chunga lom thu kun soye tuna chuan zai pol ngai thanga ngai thak chak to thu ka ri ge sinot sun choir lo so mang Hãy subscribe
sinut mission khoer te chunga lom thu kan soi rong bol na report kan ngai thak chun zom zelanga tuna hian thalai lam rong bol na chung chang minron thil turin pularin tuang avar te executive coordinator auxiliary youth committee lo somang o voin chan huwa pathian be buak thiang hlima lo inkhom zong zong te youth committee mingin chibai ka buk chewa thalai rong bol na report te pe thei tura hun tra min pe tu pathian ming chu fakin omro se kan tra malo top don ta a midang ina report anon pe kang khan zaina hian ruai tu tharte lanna nei ani dona chuwan chuan tun huna report kan pek hi thalai rong bol na tun tram chunga report kan pek nung ber tur halo ni don ta a ko har thak don leng ka sia a rong bol na hemi Inkhawmpui ni kum kan nei atanga voin ni inkara hian chi sang sang kan nei a amai ro chu a chip chiar takin kan tar lang lo mayanga youth committee member a hianin office bearer som pathum le executive member som ni pali ex officio member pani le advisor pani le co-opted member pakhat kan vain mi somli pakhat kan oma executive meeting hi voili kan neya OB meeting hi voi thum kan neya tin court convention kan nei na turata na hin buat sai na a min thleng tu Presbyterian Kaushan Chan Mari committee tenen joint meeting kan nei boka Bible Society rong bol na ti chak tur hian thalai ten kan theina kong sang mangin ke kan pen thri na chumia chuan Bible poimo na le a the dar tul zia te Bible Society rong bol na poimo zia te le a tul zia te Kaushan thalai te hena puan chua ani thina chumi tan chuan Bible Society campaign nein Kaushan sang thalai Inkhawma campaign kan nei thina Presbyterian Church of India te Baptist Church of Mizoram Seventh-day Adventist le Salvation Army thalai Inkhawma mun kualai maya chung campaign chu kan neya tin court convention Mars ni som pariat le som pakwa khan Chan Mari BSI Kauflana kan neya he huna hian branch le area Aizawl Auxiliary chunga Zaipol omte mi Zaipol som pani lai mai ron telin hun thatak mai kan manga min thleng tu Chan Mari Kauflan ten ne takin min thlenga anni hian in buat saina tu sang tha le zungba ka sum le pa ya te zo takin min thlenga kan mamo tin reng mai abo wang om novin min phutru kan i di kha kan ta lang du'a tin an chunga hian voinia Kaushan local khom te ma lom thu kan soi lang le du bok ani tin August ni som pathum le som pali sang nei som ni pani khan lunglei South Branch meet le youth committee shuai tu tharhlan na nei ani a hemia hian office lampang som na le youth committee shuai tu te som na kan donangin kan working chairperson pu ti wanlang hak lian na le kan treasurer nula eflin lan ni pui chinza te baka kan chairperson auxiliary secretary reverend remlal fakate antela tin Bible house sakmek nachina kan ngai thla kan khan apoi mo sia sumle pai mo te atam box sia thlai te point kan ngai tua thina kan veya chumi tan chuan kan theyang angin sumle pai te kan tapin kan zonga hemi tan hian thlai te hian nuai khatle singa le sanga zaruk somni lai mai office lama kan chung lut ani tin youth committee le basic choir te kanin kai shuaina en non ani a hei hi auxiliary committee amin pompui turin a pek lu to ani boka tin committee hemi youth welfare hian a chiat kan toka kan chief coordinator pulal muan puya shra sel le kan Zaipol member ami nula selina
van lal tluangi anu pi la lom tharin boral sana youth welfare in an pual hian ral na kan nei bok ani tin kan sia theu angin hai basic core te hi youth committee na kan enkol le kan enge kan kai suai te anni anni rongbol na hi mitam takin mal som na donnan an mang thri na venia hian an rongbol na report lem han ta lang tel bok ila ai basic core te hian Bible Society campaign le branch annual meet te som na kan hu sang te mun sanga ati hlotling in zain rongbol na an nei thina pathian mal som na kan donga rongbol na tur hi thanem tak kan dong thina tun huna po hian achung te awang chuan pathian mal som na kauran hoten kan dong ani tin music video pakhat chatuan nun na thu ti buat sai ni in ni som pariat march khan auxiliary secretary reverend remlal fakan tlang zarna aneya helha hi adua piang ina an ena an ngai thlaka pathian mal som na an chan theina turin basic core official YouTube channel da aniya vaine lo inkhom te min lo thlir saka min lo ngai thlak sak tur po in kan som cheu ani zaipol min en kol sak tu tur music coordinator kan neya chu vainia ming han tar langila pu sai jam lian a sai lo ani tin zaipol a hian member som ni pani kanom meka conductor pakhat le soprano paruk contralto pali tenor paruk le bass panga ani ni zan lama te in melsia tina nei ani to wangin youth committee swai tu le basic core member te khachu a san pain tun hona chuan in melsia tina kan nei lo mai anga zaipol hian hla voi za somli anzira rongbol na hi voi somnga an neya mizoram chunga rongbolin zin chuana hi tumthum an nei boka then zo le kang hun le mual thuam no ta te an neya tin hla hi voi za somli pali an rem bok ani tin kan sum din hun tlem han ta lang bokila income kan nei tun tram chunga hian nuai li le sing khat sanga zali le cheng thum ani kan opening balance te nen ani opening balance hi nuai khat sing khat sang le za thum ni in avaya sum kan mu hi nuai nga sing thum sang thum za sari le cheng thum ani kan man ral zong hi nuai thum singa sang ni zanga som thum pakwa ni in tunana hian nuai khat le sing riat le sang khat za somruk pali hi kan kota ala ani kan tarlan ta kang khanin Bible house sakna turatan hian thei top kan chu thalai ten kan tram chung hian nuai khat le sing kwa chuang thet hi Bible Society office Bible house saknan hian kan pelut ani khang te kha kan rongbol na report tlang pui kan an pek thei te ni se chip chiar zokin abu ate khan achiar tur kan huanga khang kharem chang chuan kan lo enanga thalai rongbol na te ko rantina tun ayana sa zual zok te puan dara hauma Bible Society rongbol na maso na ni zel theinan voine local khom te trong trai na min lo sharing turin kan somin kan ngen chau ni kalome ularin tluang avarte kan lo me tuna chuan CPRRM rongbol na upa deng ming thanga ne na tangin kan ngai thanga ani hi kan kung pui ber pakhat nia secretary CPRM nilai ani to somang amasain United Service aron Inkhawm BSI General Secretary Thar Reverend Dr. Kavito G. Jimo Le Director Property Management Pu B. John Stephen Tele Pathian ko ran ho te in zavain CPRRMI o in laliswa Krista mingin chibai kan buk cheu ani anunung bera report pek that ve riau na chu
mut hu ten lo har vek to a ka report hi a khrechiang tuin tam le ber don ani tin mit mei ven lutuk tur om to lo hlau boka chomalama darkar ni kanin khom zana tuna hian darkar khatle minute som ni vel kanin khom to a alarei lo mani ti te ka ngai to a chung te ka ngai to chuan papakhat thanem ngai soyang dewin ka soi man lo tur subject ni lo poimo si thil pakhat han soi ka duani hey Bible House Aizawl Bible House kan sakmeka committee Lian tak Auxiliary na dina fundraising committee chuta chuan amingin tlinglo tak chungin chairman kanive tlat maya lom thu soi te po angaya chu ka soi man lo tur ania kan soi masalo kange nizan lama Auxiliary Secretary report kan ngai thak to atang khan Bible in pui sakna tan hian koran ho ne na tangin cheng nuai zani somsari sang kwa pathum le poisa somriat le pali kandong to a kan zam em atira hian hlau le khurin kan oma kan ngai thak to ang khan Bible in pui kha a thing to mai atun lai to lo mai isa tharang u kan ti ani lova khuarel chiat na awangin lo thei lovin mit tuit la chungin kan thiata helai chevel khatla te khatla not te mission veng kulikon tui khwatlang lam thalai rual som khomin mit tuinen kan thiatani a in po kha sathatur hian ti mai chi ani lowa Mizoram Christian rama Bible in pui kan tungding le don ani chuan lal i suwa choi moi turin itung dingang utiin kan ho tu ten rin na nen ma an la a ti chuan pathian mal som na kan dong chona sata mani amaro chu kan sum mamo hi atlem theiang berin lua thei tur chuan keini auxiliary tumve tur hi cheng nuai zali angayani a ol samzong in kan soyange ta chuan kan contractor te lam hi chuan kumin hian sazo thei tura anin ngaya har satna danga lo thlen lo chuan amaro chu atang kalam hian ala dai lo na sani pona bom hun te so ka muta emaga kalpa hian trina na ronin khom zong ten pona Bible in pui puala bom hun te po so kan rong bol na turani ti hria ila tin chumi ba ka chuan Bible Society thilpek tholom tho theina khan Bible in pui pualin claim lua omloin collector ten tholom in la khom zar theya thil dang zonga chuan chuti chin chu tia oma Bible in pui sakna hi chuan mire theile mi hausa mi cheberpo kan tel vek theina turin tholom zat tura bithia a omlova chenga an thopo in certificate don turo omani khalai tak kha branch le area collector zong te point area khoi tu tele collector zong te point lo chin chia ila kan tang kamamo zat cheng nuai za som thum vel hi kumin tang kakuma kan hu ngei theina turin trong trai na nen thei to pa tran la zui turin kan som cheu ani kha ni sela a thome ti chuan kan report tur taka hi chu a seilowa CPRRM a hian committee member pakwa kan oma ARP engemozat kan neya revival lama thopui kan nei boka chung mi te ronin khom ho zong chu kan zain kan thut mona in loading zok teang ARP revival a CPRRM committee member lom ome thura ule kan thurei to sia ding thei han ni te boka van nei thlagang reng de wonia committee member zat pakwa kan nia committee hi kan nei tamlowa committee voi khat kan neya OB meeting voi khat kan nei boka committee hi nei tlem satlia chu kan nilowa kan nei tlem chan hi committee in chairman le secretary te
program siam mai theina rem chang thuneina an pek wang ani tin tun kan report hun chung nikum auxiliary annual meet atanga tunin kara hian rongbolin voice somli le pathum fe chua ania kal chuan atlang pui a hi branch le area annual meet te campaign le seminar man pui te in ani deuh bera voice somli le pathum fe chuana a hian mi za som pasari vel thok chuak ang anni tin CPRRM rongbol na a hian ARP som pangavel anom thina tun tram thar mang chhotur hian mieng emozat ruat belin tuna hian somli zet kan nei ta a nasa zo ka rongbol turin kanin buat sai chhomek ani hei hi kan branch le area ruai tu te poin lo hriat puila nasa zo ka man tangkai thei tur rongbol tu kan nei ta ti hi a tha ome tin Bible Society of India Aizawl Auxiliary chunga ko than ho rongbol na le in pek na awang hian India rama kan unau ko than ho ten chak na le phur na nasatak an nei chho pha ani ti hi voina United Service a hian kan han report tel duwa heinu nung ber turani korin thon ni bungkua chang ni toba chuan chuti chuan in thanem ngai na chuan an zinga mi tam tak a chok harta a ti thu a oma helai thu ang deuh hlek hian chapo pui tur chu an ni hau lova Mizoram chung Aizawl Auxiliary huam chunga ko ran ho te in pek na le tho rim na awang hian kan chevel le India rama kan Christian unau tenuna rongbol na a chakna a petlat mai ni chu hei kalading rei lowa toite kan soyanga Andhra Pradesh Auxiliary in Aizawl Auxiliary pakhatna ni deuh ngar thin hi pakhatna minon chu saka hantita ila pakhatna anron nita a keini pani na kumsari zet mai pakhatna ni min laksak tangheng tu na phi chuan pakhatna kan ni chhovele zel towa chumikum pakhatna Andhra Pradesh Auxiliary anron ni masak ber trum chuan kan auxiliary secretary in report alo thlen vele khan Andhra Pradesh secretary azuklom puya hey report kan lo donga contribution a Andhra Pradesh Auxiliary pakhatna inni hi kan lompui chewani ti in lompui na chibai azuk buka Andhra Pradesh secretary na ron chan na chu amakhop maya rin lo dan dewani aron chan na chu Mizo Christian te wangani ti hi ni chapo na tur lam chu ni mi alo Mizoram state tereuте mihring tlem te chu omna tho chua mumal nei lo amaro chu pathian le ako ran ho tan pathian le a Bible tan Bible Society tan thleng po kan in pek na hi thon thu soya an han soi hian pathian in malasoma tikhan kan chet vel na sumle pai thanem ngai taka kan khon khom le kan tho khom ten Bible a chua Bible a letlinga Bible man atitloma Bible a semdar niringot to lovin kan chet vel na le kan thanem ngai na hian India rama kan unau te a rongbol tura phurna rongbol tura thanem ngai na nizana thucha toy kan ngai thaka thalai rual te la tha an tamzia pathian tri tu an la tamzia kan ngai tha tukin zinga kan general secretary ne na tangin Mizo Christian te India rama model Christian te en ton in nimek ati ang tak khan chapo na lamata na man tur chu ni haulova kan rongbol na hi ahluem em maya thanem ngai le zual hi amman la anuam bokani chung chu voinia United Service atanga United Service in Khoma local te hian chin chela ka du khop maya Dimapur Auxiliary Secretary Trin Reverend Dr. ZK Roji la phei chuan Mizo te thanem ngai na le Mizo te
thei top chuan hi a om na hmuna pianga a soi ani ringota covid lai khan dimapura te kohima te kan han kala covid ma khan red tharawang khan red manto awang khan kan han kala chuta alo soi chu Mizo Christian tele lal Isua Mizo Christian tele Koukran Mizo Christian tele Bible Society Bible hanti chovel kha asoi du tok lovin Asia in tual chung chanchin bua te alo chuai ya chung article tual chung chanchin bu Dimapura alo chua te chu mitam takin an lo chiara Mizo Christian te in pek na ro puizia an hriat khan Nagalena Excise Department and Secretary Lian chuan kum khata athakhat lo Bible Society aron pek ve adilani Dimapura Bible Office achan chu Mizo Christian te Koukran ho in pek na ahriat khan lalpatan ti ve du that mai ni chutiang chi chuan PhD an engineer pakhat chuan puro chila article lo chiar khan tu man collector an ruat lo amma collectora in ruata singli singa khon nga khan Dimapur office aron chung lut ringot mai ni chutiang kan soidu aduana chana chu kan tho rim na hi athon lova hetia kan tho chin noise level kan thok chuak ti ringot hi ni to lova kan chet na sat zo po le kan che vela kan unau te tan phurna chakna kan siama in thanem ngai na chuan an zinga mi tam tak achok harta a ti hi lalpan Mizo Koukran ho chunga ada ve meka ho hei hi akal zel theina turin Bible House Bible in pui sakna atan ani emo Bible Society a ke rang tan ani emo thei top chua hi pathian lal ram tan aman hla em awangin kumlo kaltur kumlo thar tura hian kumdang zong ayana sain ibeyang u ithokang u ti in kan report a hian kan han khungtel ani kalome tuna chuan bisquare kan lo so manga ni sai zo hian la te karon thanganga chu kan in khom na la nung ni selangin kan sira hian kan senior an thutara ngza khom mai lo muma kanin khom unti top nan hian reverend lalrin moya mal som na min trin turin kan som du nge ya in lo riat saksela kan soi lo kani tuna pesikori lo somang Nang karin se ni dinin ka
Square chunga lom thu anan soile item nei tu zong song te tin report ngai nom tak tak pe tu te chunga khan ai ne hian lom thu kan soya hoi kan sai lo dingila la hi lo sang u
กันละลิชัวมังยาอารมณ์โบตูรินเบียกินฮีชัวสันเวกอีละตุนาเฮียนกันละป้าอิสุคริสต์ของไอ้ชัดนั่นเองปัจเจียนกันป้าวันวิไม่รู้ปุ๋ยเลยถ้าเราเที่ยงริมโปลนะเด็กไก่ชนดูตักชูรำที่นารินนากันช่วงจะส่งเน่น่ะเลยอินสบายเน่น่ะตัวจังกุมข้อยินดูเซลโรเซอาเมน